Da li znate ko je izmislio dečije igre? Da li sama deca, da li odrasli koji su to smislili da bi zabavili tu istu decu? Mislim da odgovor na ovo pitanje nije moguć, iako lično smatram da i jedna i druga solucija odgovaraju istini. Igraćemo se. Deca da se zabave i da zapamte, a odrasli da se prisete i ne zaborave kako im je nekad lepo bilo kad su bili mali. Od kada je dece ima i igara, od kada nas pamćenje služi, toliko je stara i dečija igra. Ona je svakom detetu veoma dragocena jer kroz igru dete upravo izražava ono što misli, ono što osjeća i ono što želi da izrazi. Raznovrsnost igara je kroz istoriju svedočanstvo nepresušne ljudske mašte i dečije igre, osim one najočiglednije uloge koja je svakako zabavna, imaju i veoma veliki i dragocen značaj u obrazovnom smislu, u kreativnom smislu i u razvojnom smislu. Igra je vremenom, uzimajući u obzir vreme i sredinu u kojoj je nastajala, dobila i svoju tradicionalnu ulogu. Kada govorimo o Vojvodini, mi ne možemo da ne spomenemo multietničnost i multikulturalnost i zapravo to spajanje raznih uticaja i kultura koje su svakako iznedrile jedno bogatstvo. Ali kada govorimo o tradicionalnim igrama, ne možemo da ne kažemo da ih možemo podeliti na imitacije, gde deca oponašaju životinje, mitska bića, razne rituale, obrede i tako dalje, ali i takmičarski deo tradicionalne igre koji može biti verbalni, ali uglavnom je to takmičenje u snazi i veštini. Tragove o dečijim igrama nalazimo na raznim crtežima, čak i po pecinjama, po keramičkim predmetima i svaka kultura je razvijela svoje dečije igre. Ona je u principu bila i osnov njihovog vaspitanja, ali i način da se deca zabave, da se razonode i da na neki način provedu svoje slobodno vreme. Tragove igrama nalazimo u svim kulturama. Persijskim, kineskim, tu spartanske kulture, rimske kulture, naravno postoje tragovi tih dečjih igara i na našim prostorima. Sama dečja igra je bila uvod zapravo dece u svet odraslih. Igre su imale svoje pravila, deca su morala da vežbaju strpljenje, način kako će da komuniciraju između sebe i da imaju jedan odnos i time su se izgrađivale kao samostalna ličnost, ali zapravo i socijalno biće. Sama dečja igra ima svoje korene u potrebi za razonodom, za zabavom, u vremenu u koje oni provode slobodno, van kućima, roditelji. Uglavnom su te dečje igre su se igrale na otvorenim prostorima. Vremenom, u zavisnosti od uslova, kako se društvo razvijelo, tako su se igre i menjale. Same igre su zavisile od prostora na kojem ljudi borave, da su to bili ravničarski predeli, planinski predeli, predeli uz mora, uz reke, zavisnosti od privrede kojom su se bavili, da li je to bilo stočarstvo, da li je to bilo neka klasično ratarstvo, da li je to bilo neka pomorska privreda, ribarstvo i svaki prostor je imao određene igre koje su bile posebne i prepoznatljive za taj prostor. Naravno, sličnosti između tih igara postoje, igrali su se na prostorima, preplitale, mešale, tako da danas imamo veliki broj dečjih igara i traga o njima koji su sačuvani, ali za neke od njih možda čak postoje različiti nazivi, dosta sliče, pravila su im dosta slična i ono što je najbitnije jeste da su ona sačuvana dan danas i kao što sam već rekao, tragove o njima svuda smo našli, a danas možemo o njima da govorimo i što je ono bitno da se te dečje igre i dan danas igraju. Ne postoji dvorište u gradu ili selu gde nećete zateći jednu ovakvu gomilu crepova. Zašto oni služe? Pa služe da se menjaju na krovu, kako naš narod kaže, varoše krov, jel tako?
A ovi polomljeni, pa oni su bogom dani za jednu fantastičnu dečju igru koja se zove Kobasičari. Vidjet ćete zašto i kako se igra. Igra se igra tako što se uzme nekoliko starih crepova koji se izlome i zapravo to su i rekviziti za igru. Povuče se linija preko kolovoza, ranije to bilo, kako su ranije bile ulice, po blatu, po prašini, po zemlji. Danas je to asfalt i mi smo kod dece igrali to na asfaltu. Kobasičar poređa crepove, 6-7 komada, a dok se ostali igrači pomere na liniju nekih 10 metara, otprilike od samih kobasica. Cilj igre je takav da deca kamenom gađaju kobasicu i pokušavaju da sruše te crepove, a kobasičar, kada svi igrači bacaju svoje kamenje, treba da poslaže crepove i ima pravo da juri igrače koji su gađali kada pokupe svoj kamen. Njegov cilj je da uhvati jednog od tih igrača i ukoliko to uspe, igrač koga je uhvatio postaje sledeći kobasičar. Naravno, to može da bude i teško za kobasičara, gađanjem se ti crepovi rastore u neki krug od možda 2-3 metra, dok on to poređa, njemu će biti teško da uhvati sledećeg igrača, ali ova igra koja deca rado vole, razvija brzinu, razvija okretnost i posebno je omiljeno u toku letnjeg vremena kod deca. Dobro. Za ovu drugu igru potrebna nam je praćka. Svi znate šta je to. Ako ne znate, sad ćete da vidite. Moram samo da vam kažem da kad sam ja bio mali i kada sam koristio praćku i svi mi drugari, je tako, malo su nam roditelji branili to. Zbog čega? Pa zato što je mogao da se razbije prozor, mogla je da se razbije nečija glava i razna druga šteta. To nama nije smetalo da mi ipak igramo tu igru bez obzira na posljedice, ali ovoga puta mi to nećemo uraditi. Koristit ćemo praćku, gađat ćemo sa njom, ali u metu. Praćka se spominje još i u Bibliji. To je najstariji zapis zapravo potiče iz perioda od pre 1000 godina pre naše ere, iako je događaj koji se odvijao desio se i nekoliko vekova ranije. Najpoznatiji zapravo mit i priča koja postoje, to je priča o Davidu i Golijetu. David je bio pastir koji je bio nenaoružan i u borbi protiv Golijata koristio je samo praćku. Golijet je bio sav oklopljen, jak, veliki i zapravo ova borba između Davida i Golijata simbolizuje borbu između Palestine i Izraela. U toj borbi David zapravo samo jednim uspešnim pogodkom svoje praćke uspeva da savlada Golijata. Praćka kod nas zapravo jeste rekvizit, kako se to nas kaže, rekvizit u igri koji se pravi od račvastog drveta. Pored toga za praćku su potrebna i guma koja se uglavnom koristila od stare gume za bicikl. Isečene su 2 trake dužine od 10 do 15 cm, koje su se jednim krajem vezivale za samu račvu, a drugim krajem za kožu. U kožu se uglavnom stavljao kamen, račva se držala jednom rukom, drugom rukom se držala koža, zatezala i spuštao se kamen. Gađala se meta koja je mogla uglavnom da bude neka konzerva ili bilo što drugo, neko čak i voće. Ranije to mogu da budu flaše. Naravno, dešavalo se da nekad stradi po neki penđer, pa je, boga mi, tu bilo i batina za decu. Igra koju ćemo sada igrati u mnogome liči na neke igre koje se igraju po svetu još odavno, istina, a to je, na primjer, bejsbol, kriket. Naša se zove klis ili kačke, kako god želite. I u mnogome podsjeća na upravo ove igre koje sam pomenuo. Možda je to preteča. Šta bi to moglo da znači? Da je naša igra starija.
Klis ili kačke kao igra ima mnogo različitih varijanti. Igra se na različite načine. Osnovni rekviziti koji se koriste u ovoj igri jesu klisača, to je štap, zatim klis koji je mali štapić koji se baca i meta, zapravo štap koji se zabode u zemlju. Takmičenje se odvija na taj način što jedan od timova, mali štap klis, baca klisačom prema metiju iz rupe u kojoj se klis nalazi i pokušava da pogodi metu. Protivnički tim svojim štapom pokušava da odbrani metu, negde se to koristi grane, kažemo u zavisnosti od prostora, rekli smo već da postoje različiti način igranja. Tim ima određen broj pokušaja da pogodi samu metu. Ukoliko protivnički tim uspe da odbrani iz 3 puta štap, oni preuzimaju ulogu bacača. Ukoliko sam klis padne na zemlju ili protivnički tim ne uspe da ga uhvati, klis, protivnički tim sa štapom iz 3 pokušaja pokušava da ga digne sa zemlje, da ga digne u vazduh i da ga baci što dalje od mete. Nakon toga protivnički tim opet ima određen broj pokušaja da pogodi metu. Trangle ili krajcarice. U prevodu bacanje sitnog novca na crtu. Tako se zove sledeća igra. U ovoj igri može da učestvuje više takmičara. Igra se igra na taj način što se povuče crta koja zapravo predstavlja cilj ili to može biti zid. Takmičari se postaje na određenu udaljenost od te crte i onda se dogovore koliko bacanja zapravo imaju. Cilj je da se novčić baci što bliže samoj crti, a u toku igre pobednik je onaj zapravo koji ima što više bacanih novčića najbliže crti. Pobednik osvaja određenu količinu tu novčića, može biti polovina, mogu biti i svi novčići. Trule kobile. Zašto baš kobile, a ne konji ili magarci, recimo? Obično su to igrali muškarci. I zašto se baš zovu trule kobile, ja ne znam. Ali što se ovog trulog tiče, to ćete vidjeti zbog čega je to tako. Igraju i devojčice ovoga puta.
je možda jedna od najpoznatijih dečjih igara. Ona se zapravo igra između dva tima. Prvi tim bira najslabijeg, odnosno određuje ko je možda najslabiji između sebe. On postavlja ruke tako što prekrsti prste i postavi ih u visini stomaka. Sledeći takmičar postavlja svoje čelo na njegove ruke, savije leđa i raširi noge. Još jedan takmičar iz njegovog tima postavlja glavu između njegovih nogu, savija leđa i zapravo oni se tako ređaju u jedan određen niz. Kada se oni postave, drugi tim pravi strategiju i skače na leđa birajući najslabijeg među njima. Pri tom naskoku oni naskaču na jedan iza drugog i ukoliko neko od takmičara iz tima koji skače padne sa gomile, oni gube, a ukoliko tim na čije leđa skaču popusti, propadne, sama igra se završava time rečju kobile su trule i taj tim gubi. Sledeća igra je vezana za točak. Naravno, ne točak od tenka, već od bicikla. Svi vi dobro znate da se bicikli kvare. E pa sad, kada se pokvari točak od bicikla, kada je više nemoguće popraviti ga, šta onda činiti sa njim? Pa igrati se. Na koji način? To je jedna stara igra od kad bicikl postoji. Svetsko prvenstvo u teranju točka. To je zato što u ovom okviru ne postoji takva igra i onda smo našli shodno da i sebi za pravo da damo naziv da je to Svetsko prvenstvo u teranju točka. Ova ideja je pokrenuta 2008. godine, to nam je ideju dao naš dragi učitelj koji je predložio tada Savetu mesne zajednice. Savet mesne zajednice je to prihvatio i od 2008. do sada svake godine se održavaju ta manifestacija. Ta ideja je da deca vide kako se njihovi roditelji, bake, deke, sada i prabake i pradeke igrale kada nisu postojale ove tehnike koje sada ima, znači kompjuter, mobilni telefoni i ostale igrice. Znači naši su se igrali na ovaj način. I tako da mislim da je stvarno dobra lepa manifestacija. Evo, sedi kamen na kamen. Ali šta se sa njim radi i kako se igra? Ovako. Uzmete jedan lep, težak, veliki, čist kamen. Stavite na rame i bacate ga u dalj. Ko baci više, taj je jači, sve devojke ga vide i on postaje heroj. Ima snagu, razumete?
Bacanje kamena s ramena spada u jednu od najstarijih igara. Ona se igrala na svim prostorima sveta, pa i svim bivšim republikama naše države. To je stara tradicionalna igra, uglavnom se igrala na vašarima, na nekim takmičenjima i cilj je zapravo bio da se i mladi pokažu koliko su spretni, koliko su sposobni i momci da se pokažu pred devojkama. Igra se igrala na taj način što se birao kamen određene težine u zavisnosti od uzrasta takmičara i povlačila se crta zapravo sa koje se kamen bacao. Postojala su 3 načina bacanja kamena u tom takmičenju. Jedno je bilo iz mesta, drugo je bilo iz zaleta i treće je bilo iz čučnja. Merila se daljina bacanja kamena pri svakom od tih bacanja i zapravo pobednik je bio onaj koji je bacio kamen najdalje. Ono što je naravno interesantno kod nas jeste da su mnogi naši rekorderi u bacanju kugle zapravo potiču sa prostora u kome je ovo takmičenje bilo tradicionalno. Eto, videli ste kako se to sa kamenjem radi, je li tako? Pazite sad, u našoj Vojvodini kamenja nema, a i naši Vojvođani bi hteli da pokažu svoju snagu i da se dopadnu nekome, jel da? Kamena nema, cigla se baš ne upotrebljava, ali zato postoji nešto drugo, čizme. I evo kako to naša deca, a i odrasli, rade. I sad će neko reći, pa to i nije neka težina, što je to nešto. Pa boga mi i jeste, vidjet ćete da to nije makar šta. Jedna od varijanti ove igre bacanja sa kamena jeste i bacanje čizme. Ovo je zapravo igra bila kojom su ovčari u Banatu želeli da nekako prekrate vreme, a čizma je korišćena upravo iz tog razloga što je Banat ko Banat, pa i teško možda bilo naći neki poveći kamen. Igrom su, kao što sam rekao, prekraćivali vreme, igrala se na isti način, tako što se čizma bacala u daljinu iz mesta, iz zaleta, iz čučnja, i zapravo ovo je za njih bio samo jedan vid kako bi oni mogli da provedu vreme u toku dana i prekrate vreme dok su čuvali stolar. Ove igre, a posebno ova prva, igrala se samo po selima. Zašto? Zato što tamo ima kukuruza. Prva igra, ko više okruni za koje vreme. Druga igra, od onog što ste okrunili, a ostao vam onaj klip, odnosno ne klip je kad ima kukuruza, nego ona šapurina. Praviti bunare. Ne da se udavite, nego da ih dižete. Kako se to radi? Pa sad ćete da vidite.
Zimi se kukuruz krunio ručno ili žaruljom u sobi. Deca su sa roditeljima učestvovali u svemu tome. Kukuruz koji je obran na jesen, skladištio se u nekoj prostoriji. Deca su zajedno sa roditeljima krunila taj kukuruz. Naravno, deci je bilo uvek potrebno malo razonode, malo zabave, pa su, koristeći šapurinu, smislile i određenu igru. Bunar se igra tako što se po 2 komada šapurine ređaju nakrst, jedan na drugi, i pravi se bunar određene visine. Kada se bunar napravi, u otvor bunara se zapravo stavlja jedan komad šapurine koji predstavlja vedro. Cilj zapravo dece jeste da izvuku to vedro iz bunara, a da se bunar ne poruši. Naravno, bunar se diza od određene visine, bilo je dosta teško da se samo to vedro, kako se kaže, izvuče i bunar bi se često porušio. Kada bi se bunar porušio, deca bi pravila novi bunar i igra bi krenula zatim iz početka. I ajmo sada na kraju da se svi upecamo u jedno lepo kolo.